Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! This is Sam Car Vlog. Welcome back to my channel. And we are now going to... Ano to? Sa pangalan to? Ginagawa mo? We're going to... I don't know. Sa pa rin ka vlog? Ba't ka bawa sa padong? Sa pangalan to Farla? Ato lang na niguan ni. Ako piskador. Oh, we're going to Pidiskador. What? Pidiskador. Pidiskador na Pidiskador. Abridor. Ito na? Wala, mga gamotor, pagdali na eh. Okay, balik mo yun. 1, 2. Tanda na, 1, 2, 3. Meanwhile. BYC! What's your profession? Islander! Johnny! Yes, Papa! Guys, ngabot na guys. Sila lang sa mga kamera. We are now here at Municipal of Kangkuta. So the power of soul. Mag-break lang nila para Kami briefing. Mga badlungan niya ako mga kapan. Ako rebutan nila. But because of the big waves and strong currents near the island, we are closing Pescador Island for today. So you will visit two sites only. That's House Reef and Tongo Point. For House Reef, that's where you can see the sardines or sardine run. the bad news is no drone allowed. So kani okay na siya kay nalipay na kay white drone. I'm happy and contented. Magbabalong ko ta mag-drone ko ta. Takbo ta ba? So kung ubahan kayo si Joe ang tagiya sa drone ang hagbong. Og si Kens. O labi mo ganay paminahon na. Sakit ba pod? Tanawa sila. Duwa lang ha, walang kantutan. Walang kantutan. Walang kantutan. Laro lang. Bawal, public. Laro lang. Walang kantutan, oh. Mo ni si Ken ang fuckboy. Boy. Sabada. So shout out ni Jay. Kat goals. How do you feel now na nawala na mong GoPro? Ay, sige, nawadan. GoPro, that's okay. Meanwhile. Hey! So di ada may sabong pambot. I-join na sila vlog. Wala ko nag-vlog at gabi kay kikapoy ko. Sardines ba ito una? First stop dahil sa first stop dahil. Sardines and then kay sana all GoPro. Hi Nen. Oh, may sakit yan. Hi game. First time? First time? No. Kapait ba aning mag-island hopping? Yeah, sure. No problem. Hi guys. Please subscribe to my Kaya mo may gamit tayo drone. Uy, gamit akong drone ron. friend na siya, friend. Maglupat-lupat ko ron. Bawal. Franco. Meanwhile.
As you can see natin sa Bual-Bual. This is my second time na nakadungkuan eh. Ayan. So parang ako naka-sardines kay daghan man may. Ang kauban is mga hangak, mga BYC, Bohol YouTuber Club. Ayan. Pakita mo sa akong ubos. Oo, pakita na ha. Oh, yan na. Tapos ba? Oh,